Vantil tu dol ina kihilna to kilhonin tu ni aban zamen ani kihil kin hitibin hisito kilhon chun hichi video hi anive hitibin hicha kihilna hi ananga hitibin ikihilnaw ini ban zop diwa hi a video chi vet na hele Christian te ta san long pi kihilna kiti hi Christian hi su ke wa hele hichi hi ibon chawa ita san diu ti na cho hi ahin la tu nai Christian hi su ke ta wa hele hichi kihilna pen ita san su ke hinam ivet su ke dingo ita san lo wai jong le e hon ita san naw thing lo ha ai lo le ahil pa sei jo chu thing lo ham ti jo chu ivet hom gut diwe mi tam ta chun reverend puham pastor puham khan thu se ya hele nil loading voice raise ball loading ama chu pathin thau nui a cha sei jo si chu di han lang di te yong le nil loading ti ta bang lungput hi inei he e ho ai mi la hi ahin la ka so pi te ho reverend pastor ho chu hi ta banga chu ging ta a pathin za banga commandment pathin commandment nil theloading api ta banga nil theloading a kel ngui ching hoi atu nei poi kel ngui ching ho chu a kel ngui ho in ade angai zo sile alung cham kim ta ki phin na anei thina pathin mo pu na lam kai na pi he hi ta bang ta chu mi pi ki phin na le mi pi criticism ham a hilal ipi ham khat lungkim mo nam khat chu thu zo lo dinga reverend pastor i hi wa hele chun i ho jong i mo pu naw i ki khol diu nga he ti chu ka sei do no min chong le mi pi ho ma hi thu sim pha thei hi win chong le thu pui si thei hi wa hi ya chu tu nya hi chi asila ma da ki bol bui po in a phalam ta a voice raise na pa chu i bol gut wa pathin thu hing sana sein hoi pa cha wa kim lo ta a hin sei ho o ma jong le ngai dan sei them i ti wa i sei diu he ti pa chu dei sa na za la hong ki bol ai e chu i reverend i pastor ho jong mi him ngan hi win amon jong a thei top suwa pathimina a hil thei chan a hil wa hi mu sit ding za tum ding koi ma cha am poi i bon chawa pathin thu hi he kim lo ngan hi win a hin la i bon chawa hi pathin thu hi sim na thei ding le do na thei ding le het na thei ding chance e ki pi su ke we hi ji chance na nei pen chu i piti na man cham na pathin i bon chawa thu bu e pi win i mai i khut phangowa ale kha bu thingai koi pi win hi chia chu i het lo wa na ina sa lo wa le e ho mit moi pathin thu a hin koi man he chin zo poi tian na mo to ji ngai le nang ma mit moi ya chu tu nai pathin het dinga lom chang si he theding in lungkot hong kin in tin pastor on coin hi chi seminal abol na vantil thu dol chung chang poi na nga hi tivin hi chi video a hin eschatology event chung chang thil tam ta se jong uma hi and la cho all diu lang le kan bol phat kan ya le bol thil him bol kin nang kating and la tu nai vantil thu se pen in focus diu oh ya lung kyong ta ngai dingo lung ning ta ngai gut ding thil hi igel khil lo de ti ka sei do no me tun ani ngai pan tai ti ve aban til thu e nyau khat ani seu te okay Vantil 2 page number 3 tai Bible chang gar khom the ho chu koi uten anoya vantil kisim dan le umdan vantil kisim dan le umdan saying te vana pathinin atil tol ho chu vantil tia het the hi atil le ho ama ho hi ti dan ama ho hi mihim hi ne nei til sim khat a hi bin ko het na consciousness le thanop na las nei hi mi na nei ti pa chu pathina hi pu ti na ai se wa hi ko het na jong neu knowledge jong neu ngai to na thinking jong neu thanop na ti chu las chisan phul ho banga thanop na lung chang nei thei ti nei chong chan nei wa hi vantil hoin las anei ve ki ti hi na ta san su ke wa mo Christian te ta san long pi kil na ai in ita san su ke uinam ke wang sun vantilon las ai pastor pan chalaya las ati pen hi ke het dan to ba le i pas e sex desire na ti ta bang lampang khan hi akonum na hi in kata san
hi chilam pang cho hi po atia la chun thu chom hung hin tin ain la tua sei lum le akonum pen hi chilam pang chu hi ding kata sanin ain la hi ta bang chana bible ta pan satna vantil hon lustful desire ane ve ti pa hi ai ha pan satna ding mang kamu poi ti chu ka sei do no ma he that sana in pathirin vantil lo hi ani sim su ke in lucifer rong asim na na sayin chamkim ta le nol na beya ni sim he ati ain la amale ma hoi tho sa na ania pathinin sile pa het thina pi pen deilan na anei pen chu asilama ama ki lo pi sa na hin man sa pa na chu chon si na ong la pathin government a hin dawa vantil tam ta atil si na i choloi chu ama to chun thilha ki ti vantil gilo lagaw gilo ki to chamo chung hi wei tai hi chu holoi chun mihim te character study bola hi in mihim te hi pathinin naturally a lust elole flesh desire ki hoi pat carnal desire ki hoi pathin ap oi hi cho chu hi chi intelligence being ho chun ahead over hi chi I hi naw dung zu ya chu pathinin apu na thilman lu pen chu a hi lo lam ta pathin do na lama iman cha theina diu pathin su lo pi na di pen chu pathin su mul phau te theina iman cha theina di wa hi cho loi chun a hep jiu thua hi in avan dil momang las anenge ki tiwang hi ke het dol ta le bible akam mu dol ta awang chu lo he ka so pi ti ho hi cho hi in so tiang ta le mi tam tan van tilon las anei ve ki ti hi genesis bung ma pathin cha patele mihim chanu te ti ta bang khan ang ki sei pe na ko na ku tam a base a hin bol hui ding kata sani hi chi chu hi cha ko na cha bol a hi ta jong le pastor on khu chun a member a hil ho hi biblical ipiha foundation mong monga ki bul phu na nei momong tan teaching hai tan bol pi le chun a member hon jong tu na e hon jong seidan kha chu tam ta ki ne da in la tua hi ta san lung pi khil na kha chu amo sim la tho jinga hi ta bang he tia le chun iwat nai le aman jong a sei num tam ta a sei do man lo ta bang ka he in ya chu kin ka dei dei kan ki sei la ong ma dinga fear kit lo hi ya chu iwat ti nga hi le hobung member ta sanna suhat ding ngai choi il ting ma le bible mo manga ki bul pha phat ke cha il diu pa hi ke wang chan phata ka dei sa khat chu hi aya chu vantil hon las ane ve ti wang chu bible a kam po in kin wang chu ting ta au ma hi jong le pastor pun in sei pin tin pathin to aba lo bangun hagaw wa hing hi ve spirit being langa hi chiwe ta sa nei pu ve ti nei pon ama wang chu amo hi ta sa mi him sanga alagaw nature nei zo hi we abanin chlai chang ka ngai dan khat ka mu dan ga se leng vantil ho chu spirit being he ti ta ve lagaw mi hi ve ti ta ve e wan chu ta sa nei lo e poi i ti ki chu na ka pom cho di cho ai le christian te ita san naw hi mun khat ai hil naw to mun khat ai hil naw pa i kal sa na ziu tam ta ka mu doi bet sana e ho hi ilhagaw wan ga ma sin ita sa wan gam lut lo ding tia e kil kin cho i pi ham chi na lung don mam cho van ti lo jol hagaw hi win ain la spirit hi win ain la body ne ve ticket wala chun ta sa e ne ve ticket ala chun ta sa ti na hai cho tham khat example nan pilau adam le if a chon sik masa cho hagaw wa hing ha ta sa hing ha kiti lo hi piti don bot de ve ya cho hagaw kiti ta sa son nyaw tabang mangkhan asungal hagaw khat tabang na igelo pastor on khu tabang mangkhan ama sunga khu on khu tabang mangkhat hagaw na igelo hi cho tabang concept hi di lo he ka sopit yo hagaw kiti I hin naw pa hi bo cho imadang e poi o I hin naw hu ya I hin naw oxygen na hin naw ele bread of life pathin ap naw hi cha pa cho hagaw chu ki sei na hi bo cho na hi chi I hin naw pa cho hagaw chu ki sei bo in hi chi hui se ham elole to kha thilo koi kha thilo tabang ham kha juwan ga ma ga lu ding ipoi khoi kha thilo to kha thilo juwan ga ma mai le juwan ga ma chi khoi kha thilo ding hu het na jong lo ding tin na tabang hin na hui ki ti ho jun hu het na lungthim mit le kam keng ki ho nei lo pi cho ya chu I concept pa hi hialo ngai o ya chu van ti long spirit being he ti wa body nei wa le chun van ga ma chu tu nya hi e ho jong glorified body pa chu na hi chi pa chu yum duty na hi bo cho hi chi glorified body ki chi pi sei na ham
chon sit masanga Adam le Eve ane hi na tabang chu sei nai bo chi glorified body chu hagau za chu me khana ka gel ding hi lo hi chi sun neu ki hi chi pastor on ko ki ti pa hi bo chu bangam kai di pen chu ai wanga chu ko khot ani to na ka keng ani to na kamit ani chu ai le chi glorified body chu kamit dam ni ta chu ko khot dam ni ta chu ka keng dam ni ta chu hi chui bo chu hagau ta sai ti chu a chum le khala khoi kha thilul hagau ta sa ki ti hi lo cho hi na confuse na di ma cham lo ai wanga chu ik hil nau pa hi na bia traditional teaching dan khana ini nei pau church in puinau khat dan pa na in chi pi pau hagau ki ti khat pai ta san nei na pau hi i chi ni ta san no tam pa su na ni cho ka so pi te ho tu nya nang le ke hi bo cho van gam lo ti chu jesu christa jong a tho do a chu glorified body hi ta cho ai wanga chu sei ju te do ki tong kha thei cho na permission at pi ta ka abang ki tong khalo pi cho permission ai pi jo chu ki tong kha theu ta chi to ta bang chung hi ai ni cho ka la hi het thim nu tam ta min chi chu ai chalai ai sei ka la ka chu ka hin je lu za ma hi mi him sang a chung nu zo yu zong le mi him sang a chung nu zo ti chu aman thom thu pa khui lo dingin amo nei si na mi him ma mo hi pa na ani mi him sang ani ki sim sa hi ben pachin hi na chang zo lo hi bin hi Vantil hi pachin hi na chang zo lo hi pathin a hi po ve ti le chun hingjing hi lo ham ka ti in pathin hi na chang zo lo ki ti tinga le argument khat ping lo thei dinga am cho pathin ani hi nom su ke dan hom am dan chu Vantil ho hi na ti kha chum thei cho ain la pathin ani hi nom su ke po in pathin hi nom zong le pum hi thei lo hin ai chu Vantil chu created beings me hi bo hi pathin na si me na pathin hi ne dinga chu eyong self existing being khat hi ngai cho ai an Vantil lo chu hi lo hi pathin sim hi ti chu ki chen ta zan la ikil na mi sei ta win pat hi dia pathin si thil sim khat hi na sa pathin hung ki sa nom chu lucifer bo hi in ya chu ama chu achang zo poi ti yong ai pon ai theilo momong thil khat a bol gut ai in ya chu wana kona nol ha anum he ti pa chu imu do u cho hin a language man pa chu pia a sentence construction pa zo dan chu tham khat ka ga sei mei no ma in pia doctrine khat ta san ki bul phu na khat hil i je wa chu na sentence construction dan ho hi ai lo lam ta khai koi kha wala chun thil tam ta ping lo ki thei ya chu ka ga sei hi aba na zinei chanei lo a hi ve zinei chanei lo chla hin na ho hin argument jong thei hin zinei thei lo ham ti ho yong he hin alang pya chu ke chun ke ma he dan ta in zinei chanei lo in kan koi mai in man ki pa me Vantil ho chu zinei chanei lo ki cheng lo hi ve ati in a confirm in pastor on kho in ain la pastor on kho ma mai tam khat chun Genesis bungup langa mihim pathin cha patela mihim chanu te ki chen tu ne per ho Vantil mi mo ki chen tu na tia tam ta ani sei na jong kan he kha in ai le chilanga chu Vantil mi mo ki chen tu ta wal hi chilanga a sei ki na Vantil ho chu zinei lo genderless ti ta bang khana sei ki na hi le chun pathin thu hina hoi lai i hil ho hi ki kaltu li lai hil je wa hi mihim tam ta hi isu confuse wa hi in heya chu Vantil ho a ki cheng po we ji nei po ta le Genesis bungup na the son of God and daughters of men chung chang i ti chingu jong i hialo ngai chu hi chu ka sei nom nai ya chu ki vial wat su ke diu he chu ding ta le baptist la hi win evangelical la hi win Genesis bungup na sons of God itiu ham daughters of men itiu hama amalgamation elo le ipi hai ta banga ki khom na hu pia million ta ni film mi ho hong pin do na tu simo kha hi chi teaching na iman ho to khun hi ta bang jo ta san hi wale chalaya pastor on kun Christian te ta san lung pi kilna ta hil pen ton hung ki ban kalgam di hi cho cho phate ge cha tu nai revise i tha bo lu ngai i kil no hi na hin a chi thei pu ve ni chu angels do not die Vantil ho hi thilo hi chi thei lo mi banga chi thei lo hi da chu Vantil hi
atun so na hing ngai chalai long chu ngày đàn chín nhẹ pieng nọ thiếu min Christian ta sante long pi kihilna ai ja chu Christian kha in dol wa chi sei thiu ngai cho chi chu ka sei cho thu ki sei ho hi imo sip jing lo de reverend ho kama ko na hong pastor ho kama ko na raise ball the oma le amoi question ball khom din lai chu to ka sei pen jong hi ama jong di sa lawa hi ti zo het an tin ma hin sei han ka ti chu kan sei de Vantil ho thi thailo ki ti pen hi certain extent dinga chu certain period or certain condition khat dinga chu adi na khat thoi ai la ka so pi ti ho Vantil ki ti ho hi thi thailo cha atun so na hing ning an ti da so chaina chu tun so na hung hing jing di hi ki ti pe na ko na hi chi teaching pa a fail na hung ki pani chu certain extension khat adinga chu thi thailo a hi we ki tia le chu adi na khat cha ka het ma mai a hin la so pi ti ho Vantil ho zo si hi Vantil zo si ti dang ka ding Vantil gilo Lucifer lin alep la ama party ho si hi tun so na hung hing lo di he tun so na hung ki somang zo di he tua hi chi ki su mang ta ka wa de nga chu hi chi chon sit mu thim le si nai reserve a hi ve ti chula thu tan na ki he na hi ve ti chula tua hi chi le si nai ki he hiu cho na van pha thei telo mundang ba do thei telo hi chi chon sit na le sit amo thanei na ki pi na ka songa hi ki he na hi win a chei na tieng ta le pathina hung tieng ta le thil zo si settle truth and lies truth and false ki depend to settle hung hi tieng ta le chon sit hin pan do pa Lucifer chonga cho mon no si ki son khumin tin ki rut khumin tin pathina bon cha su mang ne ti cho ya chu mai dil chu thi ni na he ti chu lai ba na sei be ga ngai ti be mai dil chung chang thong tham kha an sei ding in hi cha chun in sei beng ka ti asu khil dong le damuna tun so na hing ding asu phat dong le ban ga ma pathin la cha pang tun so nam di wa he ti thei lo he be pasal hi nai ni ke ko ban ti thei lo na chi chu hin iti chui cho pastor on ko tu sei chu ivat nai le inconsistency tam ta ngum thei cho chiting ta le ling akimat lo tam ta ngum thei cho chi teaching ai na vet sa na chu tun sot hin na nei ai lo le chi thei lo na nei ki ti hi bible ai ivat tinga le pathin bo he ti cho na hinge Vantil ho cho certain period adinga chu tu khang leisi khang chan ya chu thi hi ve to mi him te ta bungin thi hi ve to na aye cho mo chu reserve hi cho thu tan na dinga reserve hi even ain la hi chi leisi in ku sunga ki hil na adinga chu bible hin even ai le thi thelo na nei bo se hi pathin bo he ti chu twai Vantil hong chu du chang ya thi lo ma chu ni khat ni le pathin su mang de ya chu pathin le hi chi Vantil ho bo se chu thi thelo na nei he ati di lo chu pathin bo thi thelo na nei he ti chu First Timothy bungup chang som la gup na chu na ching ta le la ya teaching nga sei na chu asu hilu jong le mei di la tun so na hingding ati asu achon phat jong le wan ga ma tun so na hingding ati very inconsistent hi cho hi to bang teaching chu Bible in mei dil chu mi chon si ho pathin dan bot si ho pathin dan thukal ho migilo mi chapo mi hoi tho pathian thu do ho hi to zo si ki su mang na he ti cho mai dil chu ya chu thupun bung som ni la khat chang get na chu ni chi mai dil chu thi ni na he ti cho hin ni na he ti lo pi cho thi ni na he ti cho hing hing jing ni ti lo pi cho thi di he ti cho mai di la ki su mong hoi na ya chu thi ni na mo na lut ho chu bible hing ding a ti lo he ka so pi ti ho ki su mang ke he ti cho mele ki bong li chang khat nong si ma le ve tang bo hi chini khu pakai jin meya le si ahin su mong ning thu asia mit mikil sa hoi tho jo si migilo te si azung aza abul balge ya boncha meya go vamding turn into ashes aticho burn into ashes aticho chong la kyeng to wa kichun pha di heti cho migilo te vut vai chu na hi cho to ma cha bible ki chen ta sei su ki ma hin hi cha cho tun so na mei di la hing ni he ki ben even ai la bible twil chi ni na to chong ki tu thelo ka so pi tyo thi thelo nei bo hi pathi nei in
hi chi vantil gilo Satan in alep la Lucifer le party ho zo si cho zo ting le chi tun sot me di la chu ki hal mang de bo we Hebrew bung som le ni lang khu simai le pathin chu kavam mei kong pathin he ti cho hi chi kavam mei kong chu I pathin he ti cho ama chun ni chon si de ki go mang na ding mei a cho de he ti bo cho tun sot pathin ya chu tun sot pathina ko na mei kong chu tun sot mei kong ki ti hi chi tun sot pathin in asim hi chi tun sot mei kong a chu mi chon si de chu tun sot la ki sumang de he ti nai ai wanga chu mei di long chu mi chon si te mi him te thana ning moma ki gong long ni di lo gi chi van til gi lo ho su mang na di chu heti cho pathinin ai wanga chu amol hep la im kha ta je wa chu iki hei lo wa lung hei nai nei lo wa cross phunga krista ngai dam na pen chu iki san lo wa hi le gi chi mei di la chu thi thei hi we ti nai ya chu e ho thi na loading mun khana I thi lo na di win tu ni hin ki gel phai ti win phát ini pe win pathin lam bel jing hiti wete gi ko naw chu oh ya chu ki sei nom pen chu I madang ei boy ka so pi ti ho mei di la chu bon chawa ye chu vantil gi lo jong thi di he tun so ki sumang di ain la main ato kha kha le pung khat pung ni zo minute nga minute som zo ma thi pe di nga ki sei goi po in mei di la kya lo chu ni zat lut ham lai zat lut ham kumi zat lut ham a ki he poi ai la tun sot ei poi ki ti chi chu I het so ke di we oh ti thei lo hi ve pasal hi nai ni ke ko ban ti chu a gender ti chu English lunga ko ki ji pha le mi hi no mai hi na pasal hi na kuma ki sei he the angel of the Lord he came he announced the he amane da chu ban til he female C ki ke mang loben in ke mang ai agramal nan ke sei mai mai he chu no mai ti na ni ke ko poi tia lung khat mo ne dom de do he adi ena pasal hi na akiko ai ve ama hon len theina having ani hun they can fly chule sin sang lo ai ve mar zan la jong kan sei ta en van ti lo chon leng thei we hla nei we ti cho hi in a hin la itabang hla ham a feature chat he ki sei po in ai wanga chu 10 commandment ani koina hobu sunga the most holy place sunga ark of covenant sunga chun cherub having ni nei na hi da cho a khu khum he ti in hi cho artistic imagination elo concept ma chu tu lai eagles wing ho ta bang na mulau pi ha wing ho ta bang tai ma ko van ti lo ha easy o in artist concept mai me hin ai la avan til ta be mu kha a ha ta be mu kha koi ma kim lo he people millions and millions tama tam isim zo lo wan ti lo mai lei sin na hi Bible mun khan mun yaw chu mi he moi wan ti kha kha ngai tiang chu van til chu tam mama zingin pasaron kunan siang chu adi mama ina hoi mama zingin chon la jan hla dung ni sei ta bit tama tam he van til chu galaxy hoi watong van tham zol hoi watong space hoi watong na stars hoi watong hi cho mei mei ban pathin thil si mo hi zan hi cho ai le hi cho zo si van tham zol pumpia thil ki sim zo sia purpose nei ngan ya pathina koi hi cho ni khat ding le e ho zo sia dinga hi cho hi EPP dinga pathin ko hem ti in he su ke do cho tu la ya I thanup na penu chu space study ai lo astronomy scientist ki to hi ai ho dinga chi na sang pe na I niu chu hi ta cho mi hem ten chi na sang pe na I gel ho hi chimun ho chu tu nai pathin acha te dinga ko hi cho van go lu na ding mun ho hi ya chu chunglang hi ve min lang pathin lo pi na mu win ati so van in zo na Nebuchadnezzar jong angol pe na chu van tham zo la hin ve in chunglang hin ve nai le alung thim hong liam do hi cha chu oh chi ro si chunga thu nei vai hom pathin hi ta an het do ki si nan nei cho hi chi ta banga chu van tham zo la hi mi him ten chi na pen le thip na sang pen in neu igel ho chunglang het ho zo si van gam ting le pathin e ho zo si het thei so ke ni study dinga koi so ke nya chu het na kim lo knowledge wisdom intellectual capacity tam ta inei deu ta cho hi cho ta bang chu
i future ding wa pathina koi su ke in ya chu ivet na hi le hi cho ban hi banga tam chu avantil zanial sim sel lo nang tam ma de ti wang ki chin ta ki mo ai jesu christa mi thing te pu ya hu ni kho ting le avantil zo si to hong de ti cho na first Thessalonica bung li chang som lagup no Matthew chapter 24 verse 32 up 36 ho isma hele vantil zo si to le si corning li sunga man a hlan chom te lung khom na vantil te ho so ling ti ta chu cho jam zuma pathian chong ne ti cho van chu kiu hila ne ti cho mi thing te pui ka sunga chu ai ngai lut dan chuna le sit niaw za khat mil hom za khat avantil sim sen lo cha hen puya hong ne ti cho pa lo pi na to hung di he tin lai cho ngai to ai la thu pi di dan chuna chabanga pa kai ni khong ning lo pi ta la thu pi ta chu tu la ya hi setan hi tabang ni khu chu e het pha i nei lo na diu chuting ta le ikinep naw le ikigin naw le ikigut naw wa pan kha lo na te te de ngai setanin ho bung hi gu thima ki lamang de bo ye ati chu hita hi kihilna tam tam cho tu na chi simina la yung cho tam thu chu kihilna tam tam cho ma kit ding lang le chong chu sei thi le ni sei ti bin ya chu pakai ni hui bang hung ding lo pi pen ta chu ho bung khanga ho bung ho nga de ngai po ti kil cho jesu na ding ni kho chu bible ai na le jesu christa na ding hi ama sa naw sinang pingin ani ve na mi thing te po hang de kiti ji ngai chika la chu tu la ya ho bung sunga hina khat vele rap chala gu thema bung kilamang ding zo ting ta le jesu cho ani ve na hung kit ding aza za da jesu hitai kil na oma langa jews te christa reject bolte chu pathin anam dei than pen na am ho dinga hung kit dinga ki sei kit i to ta ba ga hi kil na tam tam jing in na pathin thu hi het pol leu cho isu pol leu cho agil nam thelo cho hi ja ilung thim wa hi pakai hung dingai tai tia ngal na lung thim nong koi man ki nei lo lấy sit thu ngai ki sa bui ku ki le mail hay thu ngai bui na ahung ima khu wang hung ding thu pi ta chu pa kai hung ding ni khu cho toai ami thieng te puyang ni ding ni khu program lo pi pen events lo pi pen na thil so la danga thil so gim nei pen ni khu imai vai ngau chu ai wa mim te lung thim swa chikinep na mo om ta lo e chu pathian thu du chat na thei kil ta lo cho ikil no ivet na hi le Bible hi ti chat a biha pathin thu du chat na thei ta ke pui nai na thei mo ma kil koi ma kim ta loi hi tabang ta hi kihil na hi bol khaw in ni cho tabang ki seya hi le hobung lin pen na mi tam la na pen na chu imalo the a igel pa ka hi tabang thon sei chu na nui si mama ki nui si mama ki na ya chu thula lawa ki koi ki ni ai la ga so bi ti pathin thu a kil hung la di yum chan ho na ya chu tu phat sunga hi Bible la zong le hit tabang ki hil no jo bible hit ti cha se ye lai ho bong gu thima ki lamang de ki tin ho bible hit ti cha se ki tin ho hoi lai ima cha sim no dingum lo cho rap chala hin pan sat no hoi ba na le pa kai jin meeting te no ho puya kong kit ding hi ke ma ka chi ding nong ho mun ding sima ka chia chu tian no ho kong pui kit ding ni ati na bible chang no ho rap chal ding dan tabang gu thima ho bong ki la mong ning dan tabang ani sim do ki ji be to ai le gu thima bung kila among ding dana apan sat no bible chang isim ki ten agu thim di ki mo mong la kit lo aw zeng zunga chu je zuwa ki sei na ngan hikit na ka so pi te ho pathin thu isim hi ki khol phat ngai ya chu very inconsistency tam ta ma he ti hi holes gap tam ta ma hi kil naw hi a bit lo tam ta ma hi ki cho chu i khol do diu he ti ka sei do no ma Bible mun khat mun yang chu mi he moi ban kin kha kana ngai tiang chu sim do ji bin kha be be la it's ba nang chu pathin la chan na tong dang yu sim zo lo a ki sim chu wan ti hi at the in garden angels ai veng tu van tilomin chong le zan la jong sei su ke ta vin lan la wan neu pen no bol na pen ho na bol sit ho wa na bol phat lo zo siu chu a van til hoin kapa mai avengam ji po ve ti na cho ta bang hon so bible cham ta in sim no ta vin ya chu avantil hovin ati in sting ta la pachi ne eveng tu du vantil a koi jing ti ho jong bon cha ki musu hinge pat jan la jong kil su ke ta vin eveng tu vantil omme hi chi vantil chun nang le ke hi
hlep nan gal isat na Satan in puimong na ay gut pet na ho a nasata a deep cha ta itabang dition ila diu ham pathina ding addition la ting lo ki pa a pathin ko ma mai an ta oma ai lo le chon sit ai la ting ta lo pathin ko ma shading hellowa kun jinga na hi ta banga chu ei veng tu van ti lum jinga he ni khat ting le ki mo to diu he tiu sei ta vin ya chu hai te ke chai cho hi ita sanawai bul phu de te ka sei do no ma he khat be sima tam ta ki sim ai banga chu mi him te banga ki cheng to wa cha hinova acha te hung lin ji ji acha te hung kung che che hiloven amoi akisim mo mo nga tam ta khat be sima ki sim a hi ve khat ve si ma moi tam ta ki si me ve ki ti hi bible an nam dat na theiding mo mong ineo hinam ka ti no mai khat ve si ma vantil lo si pathin a si me ki ti na hi a ki chi veng mong jing tabang khat ding chun gel thei khat jong le ka so pi ti ho ki tabang chan ai sei la thut theiding awang kin wang kamu po in ai chu mihim te masang sang pya vantil ho jang anum ding ta sanum ta in ti chu pathin thua ko na imu theinau phai bu khat chu revelation bung som lan yo khoi simai le war in heaven ki ti ho ki sein chu ding ta lucifer ki sim dan hong sai le vantil ho bang chu mihim te masanga para om hitai ti chu ki he thein a yin la iti khanga cha num hitam ti chat wang chu bible ai sei pi lo he ya chu pathinin leisi tha ain sim pe na chu adam le if asima kitchen sa punghan lang phat thei chang hon ati he ya chu to hai kitchen wa leisi ilowa ipuno he ai wanga wangam ting le van ti ro bang kitchen ta lo de 80 kin noi achu ta le chun ipca achu tia hi le chun I population pathinin alungtup mihim te kitchen na institution ni phudo sa pen a purpose to fulfill bulit ei ta ya chu kitchen chu ngai ta lo dinga asei hung hiding da na hewan ka ma chu na chi ya chu kitchen ngai ta lo he ai ma chu I gender hi now so neu chu pasal hi na pastor ong chu pasal hi na ei lo le inu mai ho jong anu mai hi na pian chu mang di dong ai point I pasal hi now mang di ding ai point kitchen chom ta poi ti thoi in na leisi na jong mi khana tuk ta ta le ajinei lo jong jing the sol cha pol ho banga sol cha pol ho dinga chu jinei chu mo dinga a purpose now thupi ta ta lo ya chu jinei lo to hista banga chu mi hem tam ta jong jinei sanga thupi zo ain khwa chi pi tam ta mi a jinei jong gel thailo a nom ta in khumang jong me lai Abdul Kalam ho bang chuna I chod mang chu me ya chu wangam ting le chun e ho dinga kitchen thupi ta lo ai chu marriage purpose to fulfill ta ya chu kitchen chu ngai khel khel ta lo ya chu bible vantil ho ta bang hita ve ti achu ta le chun hi chu mihim te chunga thil su imu theu chu vantil hoyong chu pathin an sim ti lai chu adam li banga chu khat le ni sim masana hi ta chu hung pung tur tula pai dim se ni pham nong ti theilung ya lum chu a purpose a population zat chat desire number chu alhun phana chu pathinin kitchen sa ta lo hi dem tiong chu gel dan theory tam tam the ain la cho chu theory me bawin na bible a ko na verified elo nam dat na nei mo nga ki sei jong hi di po ye nia chu khat ve thuna ki si ma hi tai tiong chu nam dat thei ta ta jong hi di po in I ta bang ho chu doctrinal teaching ya chu ga sei we hi nge kihilna sermon inspiration tai ma dinga chu hi cho ta banga ipiha a purpose nei ta khat sermon angle ja chum cha ga puina dinga khat ve sei do cho kho pon ai la doctrine khat na fundamental belief khat a phu cha ni khat ong ting ta la chun careful jap ngayam ti thu cha hi hi khat nai ga se we hi chu vantil ki sim dan le om do le hi aba na hi beu tin vantil chi chum ho vantil hi zat chum dan cho pathin sim tau te pathin thil sim vantil ho hi alang pin chiliom be alang pi ki tie hi chikal wala yong om na thei chan su mai ama hola galsat vantil chu Michael vantil kitin aman galasat warrior hi chule pathin ba choi ho chu seraphim akitin mohin pathin ba choi hi athing holy ya Isaiah chapter 6 ang chui mo hi itia pathin ba choi athing dio ka seraphim ya kisei even mana pathin lo pi na nga ho chu cherubim
cherub akiti teng le singular la hin cherubim akiti teng plural le cherubim vantil akitin chule thupole vantil chu Gabriel hi ya chu Daniel community chu Gabriel hin Mary community chu Gabriel hin thupole apang messenger kiti hi Gabriel hi e chun vantil chi chom chom khanna Michael nina seraphim tumna cherubim lina Gabriel hi ve vantil in Jesus Christ pina panin bana akal chule ahong kitya asasa ding wa hi Vantil chi chom chom a seo cho hoi su kein ai la Michael ka ti pen zan la ai kil naw lang ka sai ta in Michael hi vantil chi chom chom la a khat ta banga sim tha thei hilo hi la hi in ama hi enigmatic figure giti bia character het ha sata khat he ama hi mystery khat he ya chu vantil a hi tia sei la thu jinga hi thei point a ye chu Michael kiti amin long jo ka sai ta in who is as God ai lo who is like God tina in ya chu a Michael character mo mo ho Bible la ve nga ta bang ki mu in ya chu Matthew Henry in jong ki chen ta ni sei in Bible commentator pa chun Michael kiti hi Jesus Christa mihima ahung masanga akimin vo na khat hi tiani sei hi code name khat hi another name khat hi ati ya chu Michael hi vantil ei poi ai chu Bible la vantil tinong ki sei kha poi tong sei ta win Jesus Christa chu Michael hena tiala vantil hi ta sula iti ti ta banga mi tam tan la min Bible la jong pathi ni vantil tama kila anatam tam he ka sei ta in zan han jong mosi koma hambu amei hongkong chu Yahweh I am who I am kiti pa chu he iti chula ai wang chu Exodus bung thum chang ni simaile the angels of the Lord appeared to Moses in the bush with a burning fire ti hi chu ta mung chu ha le chun pa kai vantil chu mei ko hang kilai ti le chun pathin chu vantil tamanga Bible na asei na jong umin Joshua ko mayong chu vantil tamanga the angels of the Lord atia hung kit hi ai ma Joshua na bo khumin chibe buin amantal na keng chu sutlan ati kine ya chu mei ku nga hung pa ma cho ni kine Joshua ko mang pang chu hi cho ta mung chu ya chu hi ta bang ta chu pathin kila na jong hi angels vantil tia jong tam ta ni ki semin ai la Jesus chu vantil hi poi pathi nei Michael wang chu Jesus Christa min nang kha chuni dragon long chu Satan sei na hi in gului iti yong chu Satan sei na hi in Satan ading a code name ta mangan hi cho chu hi da banga chu Jesus Christa chu vantil ro si chunga vai hom pa hi na chon sit gal sat la dinga gal sat lam kai pa hi na hi chu Michael vet sa naw ni chu he Jesus Christa hin ko chu teng ta le thu phun mung som la ko na jong sakol chunga gal sat min thang pe na Jesus Christa vet sa na jong mi nei ya chu gal sat lam kai pa a hi na pa chu vet sa na hung hi ai ya chu chi het healing ai po in is ya chu enigmatic figure gidi ba character het ha sata mystery khat apu he Michael hi vantil Gabriel serup seraphim ho banga seira thu thu thei lo he mystery khat om in a mystery dan chi vet nai le bon chakia thu tan pa hi na kimu mithi kai tho pa hi na kimu na badale Satan khura ko na mi hu do pa hi kimu so chi vet la bon chakia divine character ngan in isu vantil mei mei hi lo hi e ye thiam su ke do kata asane na Jesus Christa pina chu epeha van mi zanel ten wa choi la sam chu apina pa hi van ti hi Jesus Christa choi hoi ding le sa sa ding am hin chong le lepati mam dunga song tam chum chumang van til ki mu jing ve ta Jesus hin kwa hi abana chu bana tol to wam jang hi van til na tol to chu ta leng to wa van til hung ki na cha chu vantil chun sol cha ho kama to na mu bang bang wa hi Jesus chu hung ki de ti ki abana chilai jo ka sei chu pastor Onkho teaching hi very inconsistency tam tam cho chil cha video hena vet su ke vai le rap chalom ning dan tho jong sei cho ho bung gu thima ki la to ding zo ting ta le second kamya Jesus ni ti tam ta za chum cha Jesus ni op khen le cho to cho vantil chun tua Jesus Christa akal to na mu bang wai hung kit dinga he ti cho ai le gu thim ho bung kila to na ki ti chu Jesus ong kum ta ong kum imu ki ta bang chu hi kit inam chu to chun ki lo hinam ti chu vet ngai ai chu Jesus no mo puya kong de ti cho
ho bung chu gu thima ki lamang ding tia sei kha lo hi cho ta banga hi I teaching ho hi ki tu theinam mun khana kha isei na ka bo chu ki giala lang khat ai sio ke mong dil ki ta to ta bang atama tam nong chu ya chu inconsistency teaching hi gang chala inga lo wai le imi pio hi su ngol che de ti ka sei do no me je song kum kit pha le Vantil ho chen sum kon abut kit pi we chong le ya yong hi Vantil in na to ding Gabriel sorry Michael Vantil ho jong gal sa bu hi diu almegadon gal kit ho gok le ma gok gal kit ho nim diu I chun Vantil he Jesu Christa apina pana wana kalto ong kum kit ya Jesus sa pang hi ne Jesu Christa hong de hetwa hi mi thieng te puya hong de hi je ka la chu ampwa mi thieng te puya hong ka ma sanga ja ho bung hi gu thim hoi lam kha kilamang le le dinga Bible ki hil nam khalowe mo mong lo hi 7 years tribulation ki ti ho hoi lai la khau ham lai sai lo hi chung chang thui pastor ong khuna zo tiong la south an sein hi chi south a sein na ka yong khu don but thei yong le hin don bu ka tik aye chu zo ta bang khu ki hil dinga lo me ki hil chet dinga lo me ai tai ki no jeng zunga mi koi jing oi Bible la ki sei khalo ho bung gu thima ki la bang ni 7 years tribulation ki ho Michael ingala hung sa ding ki ho hoi la ya ki sei kha Bible la lo hi le Armageddon chu teng ho le bomb ho le rocket launcher ho le nuclear atomic power wa ki do na ding hoya ki sei kham Bible khalo hi Jesu Christa mithing te puya ahung masang chana leisina buina kho te khat hungning khu the last 7 plague ku ki sei thu phun mung som logup na hi chu ko sahi mel chi na ni ho chunga chu de ti chu Bible lai ni khu nung ting le puwa pa nam ki pan bu ta chu het du khat chu group ni hung ki hom khan ni sahi mel chi na nei le sahi mel pathin mel chi na nei ho na chuting ta le pathin ho bung le mihim chi pi ho bung ho hi chot bang ki khan na ngom di group ni se om ne pathina ding ho setan lama ding no ki chi cha ngom di chu hi cho ji piti hung ket dam mark of the beast ha ko na sum ke mark of the beast ki ti pi ham settling the truth and force chu thu ta le zo thu ki khan na ti na chu mark of the beast sahi mel chi nahi thu ta na din ding ham zo thu na din ding ham pathin thu pi na din ding ham mihim thu pi na din ding ham ti kilen chil na jishan in la de ku sahi mel chi na confirmation hui de chu chia chu tua hi pathin thua na chon ni ham mihim thua na chon ni ham kang tua pa nai ki ko mu ma ki hil hil jing chu pathin thua mi ti ve pathin thua am lo hi den zal tai ki ti chu na ya chu ho bungu thimala to ding ki ti ho 7 years tribulation ki ti ho Michael ingalong sa ding ki to gok en me gok ki ti ho hoi lai lai ya Russia le ipi phem khat ko sa ga me be ki so ta mong chom poi gok le me gok hi imadang ngai poi leisit sim ti na pat ken khanga ki pat na Jesu Christa hong ni chan bia mi chon si ki si na nei lo pathin dan thu do ho Satan to hong ki thu khom do chi ki sei nai tho kit ni na hong tho do sei na ya gom lamin ki sei le a gok le me gok chu Russia chumbe a China chumbe America chumbe khana ga kom ga me be le ring thu Bible ki sa khat lo a ki sei nom pen chu ho bungu thimala to ki ho Bible a sim lo ding poi 7 years tribulation ki ho poi 666 ki hom le ding ki ho ki sei kha poi Bible i cho chu adi lo hi Bible poi ti sei do na dinga cham ka hin hai lai he tham khat cho a ban ngai ki ti we ama hon mi ping tha ama hon mi ping tha ama hon mi ping tha te mi ping tha te nam tin vai pi chule mi ping tha lo hi nga na tong nei ti chu Vantil ho hin i ho ni het lo wang ba Vantil ho hin mi ping tha ho chunga nam tin vai pi chunga amon na chi Bible chang ki koi chi hin ilai dunga hi Vantil na to ki moi chule chi chu ka sei chu fundamental belief khat a hil jiwa Bible chang ja chang ki koi ati thowa a Bible chang in phat te ke cha ta sanna ki phumlut theina dinga mi a hil ji lo pau hi na sata hobung tam ta san ki long de da am nai chu chia chu thila na pathin ka het yong le a hobung mi tam ta akai mong jing na langa hin me tui tim ka me de le a hobung mi thaya ka ni jing langa zu tui tim ka me de le hobung mi chia zu tui tim ka du cha na leng mong jing
hi cho ta mangi yu cho pathin thui ki la len pathin thwa phata ki cha present bol ngai chi pastor reverend hola cha bible thil zo sin i bol ngai seminal paper khatama ga sim ha tho hi cha chun bible ki ko ye ti tho ji nga na bol ki ti hi bol lo ve de ka so pe teo chi fundamental belief khat na hi lo hi cho ki hil na hi cho bible la ko nai na that cha he de ngai bul phu ngai cho a bible chang la jong ki ko ye bible chang ju sim pi ngai cho bible chang ju sim do ngai cho mini pi impact nei them mini tabang lunggel nei them ti ngai cho ita sanna pa jo sei la ma sana bible chang ki ko ye ti tho ki di chuna bible zui e hi pon e ho jan ta sanna khai ki simu ti na zo hong hi ji he hi ti hin doctrine teaching bol po hi ti ka sei nom nai Ting thalo ho hi ngau na to kumahi ti chu Bible changa chu bona he to te hi so ke hi chu Vantil chi chom chom hin Michael Seraphim Gabriel Cherub ti ho hi win chule Vantil ho hin Jesu apina panin ong kum kit ding ge sa sa ding wa hin chule Vantil ho hi ta san cha te hi le ta san lo cha te la ba no hi le na tong sing na hi be mi min wang imu sing po be hi chu ai abanen su chalutin Vantil pipu Lucifer Vantil la pipu chu Lucifer an hi in ama chun alung thema mi dei cha kilit sa hoi thole ta sangai cha jin pathin sanga chung nun zo ding anangai tuin chu jin a chon setan wana konin sa thain anom ne hi cha chu zo thieng sel ki sei ta in pastor pun ngai ma da in tin Vantil pi pui Lucifer ki ti khalo pichna bible a chu zan la a ka ikil na ka sei ta chu Michael chu he Vantil pi pui ki ti ya chu Jesus Christa chu mi thing te pu hang te Vantil pi pui ogin to ate ka hi Christa hong chu ya chu Michael chu Jesus Christa ti ki chen ta ki lang chanai ya chu Vantil pi pui chu Lucifer lei po in Vantil zo si chunga vai hom gal sat lam kai pa imza kai chunga thu nei pa na a hi na pi pui the archangel ki ti pen chu Michael ki ti chu in hi chu Jesus Christa chong hi ai Satan chu pi pui ki ti khalo hi ei ba Bible long sim tong Michael ki se ne ro sa se pi pui ki ti su ke chu pi pui Michael na mi te dinga ding pi pui Michael bantale bonds kya Persia leng pan isu bulai ta in na ehung hu do dinga pi pui Michael ati ke cho pi pui Michael pi pui ati yung chula no hon zong cái het lo bang ta khana Michael chu Vantil mei twana ta san hi chi Vantil mei twana ta san pau chu Bible in pi pu ya ti ele ite dana to chu Lucifer chu Vantil pi pu ti kin ham ka so pi te ho hi nge Lucifer chu Vantil pi pu na tiu chu kin ka pom thei kin na hoi ta ngai to ka sei chu lungdong hi to aya chu Michael chu Vantil ei po Jesu ai ta ka ti aya chu Jesus Christ chu Vantil hi lo he na ya chu Vantil la da chung nung pen le api pui pen ani pan sa chu Lucifer Satan ki ti pa chon hi cho na ja chung di ta chu la ke theory pa ya chon hong ki le ki nu ta chu ji ya chu inconsistency cho na teaching wai hi choi mi pi so asu bui cho Michael chu bi pu ye he ki ti chu oh ne het nom vai le Bible chang tam ta sim do sa ko koi ta chu jan la ikil na wa chon ani chi win lang Daniel le khawa Michael kimin pha no Daniel bong som Daniel chapter 12 na abon se ken sim to Michael ki se ne se pi pu ki din Lucifer ki ti khalawe he so ka sei nom cho Satan he wana ni mahin pathin to kinai cha ni mahin pathin lo pi na nga hi ai ba nga wana hi Satan in chon sit apole lungthima ngai tu thi chu wana chu chon sit ham ti hi do the wana chu chon sit hi pon Vantil hi ama data adei ya free will choice dei than nei the yang ki sim hi mi him zong hi dei than nei the dinga ki sim hi bon wai don nom lo cha san don the dinga kyu mai sang kol lum ya lum la sang kol pa ya ki kya te chi chu i dei than the ka na kyu mai Vantil jong chu robot banga machine banga ki sim hi lo ben dei than na nei chi dei than na nei dong ju ya chu Vantil chun pathin changa chung nun ding pathin to ba ding ti dei than na za la chu pathin do wa hung pangkha he chu ama dinga chon sit
kung kisu hi lung thi ma gel thei chu pathinin Luciferin ita bang agel ding chu ane het lo ham ti chu kido thei pathinin a het su ke hi het mo khat cha nei lo hi ai wangin satanin ita dong kilbolin ti ti het cha song satanin chon sit apat masanga hu hing na lampi agon pai ya chu pathin chun thil zo se he hin Lucifer hita bang agel ding a het hin ama wang Lucifer le mi le asim dan hi ama man adei that chang thei dinga asim hi Lucifer lung chon sit yong ani he itivin mihim lung chon sit ani he itivin asuta le mihim lung cho chon sit a na phat anei thin dinga chu pathinin warning ani pi sadim di mai na bol lo hil ding hi na bol lo yen ti tua zong Jesu Christa ta san chan cho hu ngam ding ai ti chon sit a kon ke un lang na lung he lang ki siun nang cross phung zonin pakai lam bel nang hingku tha mangun vanui dal havin vanui lam gel hi bin ati pathinin chu mi ping tha te ko na oi ele chu tama chu Lucifer yong chu phat an pi te ding hi ti chu e mo conscience a het thium he ya chu pathinin Lucifer yong ki si ding phat chance an pi ding he ki tia le mi tam ta inil kalum kit cho hi chalai ta chu hi het nau i man thei lo na pau hi pathinin Lucifer chu zalian na pi hi deilan theina pi hi ti theiwa chong le achon sit jong ani het ja chu huang na plan jong ani siam sai ti wa hi le chun ipi a chu igel thailo ham lungda no man kin he ya chu Lucifer jong chu pathinin achon sitting ne ya chu ahung chon sit kha ta le hi ta bangai phat ki piding hi chan ya phat ki piding ti hong ni sei su ke Israel cha te jong na sapain pathinin sei ngei lo na nei han lang jong le hi chan ya ngei dam ding phat ya aphat tip ta ka sa ita bangin su khir jong la ve sang som sang za su khir jong la ngei dam he ai wang aphat tip alun na chu ki si ulang kap han lang peng te jong la pathinin kinung hai lo dinga adal ha top cha dal ha top ei jing e hiya chu pathinin ta sa a nam lana vetalawa spiritually a nam lana e vet oi tai iti na pau chi chong hi na ya chu chhot bang hoi i het thim thei diu pai apoya hong poi moi ji ka sei do nomin a sei pen jo a si e phamoi ka ti nai point ain la hi ta bang het belap dingu me tia ka hin belap he a Ichilai chu satanin ke palna ane chu chu le chu na ki pal chu satan ke pal hi pathin ngo thei ham ki ngo thei lo hi to bangin World Cup event wale zanla World Cup ki ve tu ni jing ka hi zanla ve pa to event ko ma le zanla ve pa kon het chu ke bang Messi goal ko ko zanla ve pa na khum sa lo we Messi na khum ne ya chu Lucifer lim ti pi bia boli me lo si hi pathin na he de a he ba na Lucifer ko pathin a bol sa lo we it's a free will choice and in a part of a hin aman chon sit aman chai tai abanin simutin ichia kun chun satan melma pa mizo pa tul that pa tin min vo in aung ta ne hi pathin lung atu lo zo lo wa pa na hi amin long dat cha ngoi tai ama sa chu Lucifer ti chu sungai asi English a morning star kiti hin mi ona sei ba le Lucifer a hoi dan chu amel hoi dan alo pi dan chu Lucifer chu aung ki pat to a to na muna ko na aung din do yong le music ni nge ti mau diu hu ji te ka na bangin lung su to hin tin ton Lucifer chu America uma India hunga yong le aung na yo si chu wang hi le kiting ti chu a kiling pa ko lo wa mau hiu huwa ko lo pie mong ko ye adin do jong le aniel kai ho me yo si chu sanadang ka za kai aniel ka ki thinga akin uma ko bible the mo na si we ni chan ge ya lo pi chu ani hin tun wang mi zo pa tul that pa melma pa ti bin chu ama hong chang ta ne hoi mama in Lucifer chu mel hoi ta aniel kai liu hi ti chu ki chen ta pastor pang jan ai sei pi hin adi ai le tu la ya artist concept mai bol wa ai lo li pi ham elol evils that sana mai ham satan a ki nei sa ho atomei nei sa ho ting chai kidap sa ho elol mai di la le da na
ibol sa hi to tabang long hi bia concept khat dan me mia ibol gut wang wa hi cho tabang hin chapang khang dong tam ta lung thim asu kha in cho tabang concept di lo dam picture imagination o jong hi event o ngai he ti Christian hola na sata ka sei nom choi Bible Satan cho song man tam chi som le nya ki zia hi nol na ba hi mi mel hoi ta hi a hoi wal je na kilit sa ya tin lai hi tabang chu hi in ya cho Satan picture a hi lo lam ta vet sa a hoi mon lam ta vet sa ki ti Satan de lam ta hi in a mel hoi hoya vet sa ding ki ti hi hello hen mi him te ki thep la na zo hi thei lo ding ai mi him te na ki cha thei lo ding ai wa mi him te ki cha thei ding mihim te suki cha theding mihim te sunal vas theding picture imaginary ki toy Satan thanup na in ya chu chotwang lep na jong hi Christian te in bolo dinga ikivianu ngai tuibung agape museum la hochi tang wa Satan aki nei sa du to gamtina bor sa du to na gim nei cho chota bo hu ivet wa hlai milima ang sung la ho chon sit nai phun wa ikka kit wa piang tha da nai ki sei ki no cho i chota bang ho hi adena den jal he ka so pi te ho ya chu picture di lo khat kivet sa imagination di lo khat kivet sa na may dil dang dan di lo dan ta ho kivet sa hi to bang ta pin tha na ki nei ki to hi emotional gambling ki bol na ki chip na i boin nei cho ta bang ho hi thuta hi thei lo he thuta pin tha na di ta ki ti chu pathin thu nang ma thu chun thu nang ma thu chu thuta hi na thu chun su thingin ati hi cha chu pathin thua hi pin tha na di ta bo chi mo in thu ta het na wa bo hi ping tha di hi naw ki het na thayom he ka ping tha tin lang Bible thu ta hi ki se ho ado ndo ki le chun mi ping tha hi na hi lo ai mi cho cho het khan diu de mi na he ama chu gulim ama chu gulim dragon lim chule vantil mel hoi ta lim in akilang thei nei abang le gula kilang thei ama chu abang tin le dragon lima kilang thei abang tin le mel hoi ta yong kilang thei Lucifer he tu zenga zong kilana chum chuma kilang thei ding in ta sanam min he aba na chun ama chu thilsim pa hi bon thilsim khat cho hi ama in thilan similo ama chu creation khat hin adin mun akonin sot lain anomin leisit chunga wilhelm lain apang chingin sot lam pa na he ama in leisit na bol nang nei lo mi hla pha di ti sermon du ngai ong ka sei chin Lucifer hi van gamam sa hi van gam hi angai te ni pa so lo hi van gama kium khalo hi abang van gam ngai thu ka se wi ipiringa ka se hom tia le bible a kisi ja ka se wi ama bang Lucifer hi practical ta van gamam sa hi cheng nom te te ding hi abaga chen nom wangin pathin in ko hon lo hi jesu adi he van gam chu Lucifer angai te te ding ai in hi chabanga chu pathin in jong Lucifer he angai di thing ta sei ding a chu nang le ke mi chon si pen jong pathin in angai lo nei ya chu kisi na ding phat hi a khon na chan ya pathin ai pi jioi ai wa mi him lung ta na je le Satanin pathin adona su buli khom pin dinga hi mi him te hi pathin he man lowa su mang te te ding ti ai gu jin lam wa hi ta bang ta chu Satan thunu ya chi ting ta lo mi himin pathin ki mu thei ji ta lo e Hitler ho jong banui le si Napoleon ho jong ai le hobung la dinga hobung tul that tam pen dark ages la ya papacy di jong 50 million wal thilong azam cho pathina vat da koi macham pon bonds kya lung si ken long cho vat da poi alung si nei pathian lung si su ke hibanga chu pathin Lucifer jong cho alung sit ma di angai ma di cosmic conflict sa dak bachala sena ngai le chu Lucifer chu vana kona no ha ong pan pathina thom haw ma mai ti chu ya chu pale cha pale lagaw thinga thanup na pen thil sim cho hin pan hon ta in leisi na in sim ve ti so na a hoya hoi cho chi chikala sentence a construct dan kuna ivat na ile i cho ta bang chu ya cha thom haw na ja pathin thil sim hin sim ma mi him nang le ke an sim ti chu yong le chi pathin thil sim le to gun zo si chu Lucifer ki ti pa chun ain su shit ket ta cho na ya chu angai je a chu pathin Lucifer chu chance tam ta jong na pi hi in ain la ama chu ke kinung helo na dinga alung na ta sai tan faro ho banga na i cho ta bang chuan hi e
ya chu til tam ta hi igel thu wa pathin thu i het tim momong di hidei sa mama jing tai tu Krista ti san hung longin chon sit chu bai na in jesun ti san suin abang jesu ti san khu mi him chon sit chu bai ni nga long a hin Lucifer su chon sit chu bai ni nga par khat nga vat sa ta lo wei ya chu Lucifer hi ngai dam chang ta lo ding ilung vai yal theu chu pathin na melma ngai dam na ti hin ipi nga pathin nga melma Lucifer cho ngai dam lo hat ti poison jong do te hi chilai chu hi le e ho hin isu hi lo hi e ho a ko ne lo wa adama ko na son sit chu hi ni ne wa hin Lucifer hi le koi ma chana he lo ama mo mo ngen apat to a pathin chalan sa bo le ja ama chunga tutan na ding hin chi chu ngai dam chang lo ding chu hin ichelai ta chaka se hi in Lucifer jong pathinin ngaidam na phat ane pi lawai poi hi jong le hi chi ang ngaidam na phat sung pen chu ama in lungta na ki sa ni van gama van Jesu Krista pan mun a hin dei cha na ama pan mun lu na dinga eng sit thang sit a hin ne ya pathin ki sa nom na le amel hoi na ki lo pi sa na ke ban hi changya ki bol theita ti tawa lungchang a hin put na Krista pan mun change pathin hi na a hin chu pa chu ichelai ta Jesu Kristan ngai lut na zala Lucifer na bol phapoi na chon se phapoi kilen lang ke yin kinung hayin ki si in ti Jesu phat an pi jing ni ani pi jing sai a pi jing sai ain la aman ju lungta na le eng sit na le na hi tia chu akila a hi tia chu abol nge bola vantil hola chu rumor spread abola pathin hi ai ho zo si hi ama de dia mi control ai boe ai ho hi zalian ta thi hi we ya chu zalian ta thei ding hi win zalian ta a na di hi ama nup lo je ama na thu thwa ai bo le hi tia hi pathian government hi a hi lo lam ta spread rumors about hi hi ta banga kathil si mi hung chon si theya tia mi him te jong chon si ding hen ai ho da hu ina to gun ani gun sai banga chu Lucifer jong ani si ma sat pa chu ong chon si khai le ka ngai dam gut ding hi ti ta banga chu pathin in plan ani koi jing sai pathin chu bon cha mi yo chi cha fear ta vai hom pa hin mi him te chunga chance pi banga chu Lucifer long chance ani pi sai te kan ma Israel cha te jong Daniel hapta 490 years ving nam lan a hi na wa ngai dam a chan thina pathin phat pi ai la AD 34 chan ya last prophet ti taute Stephen asol pi zo in jong amon ani sang ta province sung ni sap li tawi hi cha ko na chu Jewish nation a hi na pathina ko na meiwa choi hi na pen amwa ko na ki la pia vision ki pitalo thim gau ki sol pi talo amho dinga ko na nu kha pen cha chani ki chai ta in Israel hi na ja su cha ni talo bon cha mi zo si vanui pumpi Israel mi han lang zental mi lang koi mi ta jong le cross phung zo na Krista ta san chan chu Abraham son le pa hi su ke ta ve dia spiritual Israel ading pathina ap su ke ai la Israel hi na mo nga nam lan hin asu cha ning pa cha pathin plana pang taloi hi cha tabang chu hi Lucifer chu pathin na ngai dam na phat ni pi a phat chu ki chai ta in tua chu amho de nga hi reserve a thutan na adinga ki koi eta ti chu hi ya chi thutan na dinga ki koi eta ya chu hi chi Lucifer in athi khom pi ding ama to khom pi ding chi athunei na leisi chunga hi hep ki ta lep ma bol the chana bol he ti chu KP ba kai banga koi kabal hum dem ta hol le ba le heti hi chia chu victim ai pan lo na diwa chu pathin galwan jangsin ki banun ati pathin thu in la ya het ai hum rang chui le chon si abole hin te ho yong chon si hi hin jesu le hu do hin jesu du se fa hu do ta pui ti ti san man tam chu du se fa linga long lo hi ti chu het tha the hi ama hin le si chunga mi them na hung pang jing ai tai kum sang khat hung ki hen o a ki tha do kiting rapture ki chai yo pha thua sa khang ki chai palen Lucifer hi kum sang khat le aku atobia ki le du ding kum sang khat ki hen o de ti ki hen o sunga hi wanoi li se na hi jesun vai hop ding kum sang khat vai hop ding ti sung se sia hi wanoi li se na hi satan lep na khat chong lo ding hi ti chu Israel te na ki ne piu kum sang lengdam atiu to Israel asu chut naw ko pakai hung ding lengdam hung ding ye siu ko ti kum sang lengdam ko an he ding hi
chỉ lại hoa vàng gì upai lâu ta chỉ cho ta bằng kiểu này mà Spain in Satan chú cùng sang khát atomang bia ki het ni ai là cùng sang khát ki se lut na tomang bay chú ahong kal do ki na cùng sang khát ngai ki tingai in Satan chú cùng sang ni ki hen ning ti nai cho ta bằng hi sile pale i pastor pu jong ai sa jong het na sang ta nei mi nei in ni cho ta banga Bible tu se het thim lo pau den zal tai Satan ki hen nai Greek pau abusos ki ti in ju bottomless pit ki ti ai ai lai chi abusos ki ti pen hi hoi la ya ki mang ki am ta le Septuagint Greek Old Testament Bible la and Genesis chapter 1 a jong khu abusos ki ti ki ne sim til chun le si alim le gong ba ya hi ki ti ya chu bottomless pit ati pe ni kusung ta ta sei nai lovin Jesu Christa hong pe na ling ki hot na island zo si lum lu na le si zo si tal dia gilpi khia na til zo si tal dia ampa alim le agong bai ma le si akile kit na pa molel hang zo si chim ha hi chi ta bang state cho sei nai hi ta bang dimuna le si ompen cho sei nai bottomless pit ati pen hi chimuna cho Satan hi ki hen ni oh ichimuna chu Satan hi ki hen ni che lei si na hi aya chum Jesu Christa hong pe na chu mi chon si yo si thita na Satan help din nei telo hi che lei si a chu muthim nang khal mi a chu ki hen nei ta Jesu Christa hong ti la chu mi chon phayo si chu van ga ma ding a pui toi ta in hi chi van ga ma chu kum sang khat di hi lei si hi lo hi kum sang khat e judat ya di hi lo judat ya da kum sang khat ki pido ki ti mo mang hoi lai Bible an jil ham lung da nom ta ai chi thu phun na khu juda te ding thu ki sei koi mam ta po in thu phun khu church ai to the seven church ki ti na Zeus tia di ki ti po in chodong le athu phun khu Jesu Christa thu phun ki ti chong le koya di nga sei ham ninu nunga na thilhong su wa zat ding ho chu pathinin avanti la sola asu zona het sa he ti chula thilhong su wa ding ati ei ho ding a kihilna khununga thilung lung do ki sei na hin hi chimuna khu juda te ding achoma provision khat ki hon pi na thu phonai ma cham ta lo hi chongle juda te nam hlan a hi na pen chu 490 years ani ki pi 8034 ki chai ta in nam hlan a hi na wa go ching a hi na mei wa choi hi na gospel ki pan tu pha mo ko na vanuin a in het na ding mo pu na ki pi in ho sia pa na skila amang pi a pathinin Israel juda mi a hi na ji a amo hi su cha sa na ding a phat a koi koi hi ta lo hi chongle ai che phat ke chai pen cho khunung ting le pathin Israel ai lan kit nge ta Israel te na ahong kit na ding thuang Bible ki sei khat ta lo hi ita bang hi ikil hi lung tanom ta ka sa khat chui heya chu ita bang hin ki hil poi ti Bible bo se ve hi ti vin kum sang le ngami nang le ke ya di bo in pathin mi thing ti ya di bo he Israel ti ya di poi Israel ten su nep to nep ki tho sa hi in pastor hi da bang zo Bible am poi Israel ki ti hi pasalin azi ki ta lo khat ada mong kya kinung hai lo dinga kinung hai lo ve sana tho ta banga pathini na ko eta in hi ta banga chu Israel hi na chu koi ma cha su cha thei ta point ai la spiritual Israel hi na chu mi yo si hu hingam the ti he Bible hi ya chu ke ma in Israel to kitip na tha ka tha phu do a jing ta la ka dan thu alung thim ma ka ji ru na ke ma mo pa thing ke ding amo ka mi te hi ding ati hi chu khu a ho bung nang le ke ta san za la Israel mi a ki sim ho ei sei na oi spiritual Israel hi cho church na sei pen hi je kar ma Jesu Christa ni thum ni le ho bung hi chu ho ini su chim mi lang ke ma ni thum le ka tun do ding hi ati ju ho in ta sei nai lo ama spiritual church a sei na hi cho chu ding ta le sei zui te in pakai juda lengam te na tun do ding hamati so evangelist juda lengam tung do ding ham koi po ein la pathin lengam tung do ding hang ka hati na mi chu cho ding ta le lei si na juda te in kinep na ne ngan ho zo si Jesus Christ a bon cha van lam kinep na ngan na e ko mo cho vet sana Israel te chun lei kanan ani zon win pai hon van kanan izu ngai Israel te chun lei si na Jerusalem ani zon win pai hon van Jerusalem izu ngai ya chu spiritual direction hagau thilai ko mo ya chu spiritual things are spiritually discerned ati so ya chun ei ho hagau thulam jinggela van lam thu jinggel hi ti beta pathin tun ei ko mo naw tam ta kihil na inei su ke helo na
eschatology even hi Middle East to akisay na ding matsam tapo in eschatology even hi Antichrist church hung kitundo na Rome le America lam zo ahi Bible prophecies o guilunggam hitan ay la tu lai church tam ta in Middle East Israel lang zo avet ay ichui cho Satan na to ogun so ikihilna ho tam ta inconsistent umay tain haubung gu timaki la tau ding kito 7 years tribulation kito at Michael ingalong sa ding kito ho izudate Israel te ho kumsang hakipiding kito hoy lai Bible ham hoy lai Bible teaching mo ham Bible kha cha sim do thei ding poi choi Bible am lo ki lo di thu phun le kha wa Israel te ding provision mo ta poi amawang Israel hi ho zo siong poi le Krista ta san zo si chu tu na nang le ke kinep na van Jerusalem bo chi kinep na hi le Jerusalem kinep na ding pon le kanan kinep na ding pon ikinep du van kanan van Jerusalem bo hi ni chu e tu nya gom lam ta ga sei do num cho Ichilai kum sang lengam am pale chun Jesu Christa le ya ta sa ta linga hin ti pale Lucifer bang adon na waya ko ilo ding inai Jesu le sinata asata am ding thu ki sei ta po in Bible la na Bible am ta lo he so la ka sei bang chun le si hin tong kha pen Jesu ang kilap mo Antichrist e ti nga Bible ichu het diwi jing ta le azong ka sei ta in le si ni kum sang khat sung alim le agong baya tal di ading muthim lang khalmang ki chimuna cha Satan ki hen di in ku ta tai poi symbolic representation nga ne he tu puna eschatology tam ta ang ki sei ho hi chu ting ta le ki chi kum sang khat Satan le sa akian sunga chu van ga ma mi thing te Jesu Christa to kum sang khat bai ki hom he zo ting ta le kum sang khat ki chei ting ta le chun Jerusalem chung kum thakit in tin Revelation 21 se ma chung kum hlain tin zo tiếng ta lại cha cho thô kít nhì na đi Satan to mithilong ho zo si cho bon cha hong ki tho do ding he cho Satan kin kain tho do he ti ki jalep kit di cho last final deception kit cho hi chu gok le me gok in ti naw chalai chu cha chu mit chon si mit ho zo si chun hi Jerusalem olip mula Jesu Christian le phai chama su na pyang ki ngam hla olip mul pen chu ki hi chi mi thing ti na pen chu đầu xã ding hingut kit ding gal hang zo se hin til do kit ding Alexander the Great na dan chakati Hitler kiti holoi sting ta le Mussolini kiti holoi za chom khang tu sima ko na Bible khanga pa na world history European history bon sikia gal hat ni kheu si hin tho do te ta India gama gal hang ho zo siong hai lai gama China gam Russia gam na bon si gal hang zo si hin tho do in din sting ta le hi chi bithin mi te na Jerusalem ko pi cha in do good dia ti chol final la dinga hi chi hong ki khop khom naw vanui mi hong ki khop khom naw man chu gok le nge me gok he ki ti chi chu chu thu punin ai hil naw pen so hay a chu eschatology events hi lo hina van gam thu lam takinai na mo mong khat na hi zaw thei talo khat cho spiritual things mo mong khat hai kil thei na talo cho truth and false battle hi jinga in issue phata ke cha choi idat khan thim wa het wa kihil noi chi thei de ti ka sai do no ma hi chalai ting ta le chun hi ta ba gok le be go ang ki su khwan pathi mi te do ding a hin gut lai ta ting le wana konin me ong khilan bon sa na hal ba chu mei dili tiu choi I chi mei dil cho I chana so nam sei thei di po ve cho ki chai ting ta le pathinin van tha le lei tha chu cha chun simin tin cha so atun so na pathin mi te to in pathin chen na chu mi him te la ong hita in amit hi lo siu thi hulin tin atinaw kana let nam te lo atina hi che mai mana chu bon chawa enjoy I bol pan doi tan atun so na galaxy ho van tham zola thil ki dang zo si I het num ho zo siu hi che mana ko na exploration pathinin privilege ai pi diwai tai na hi sa bang phat chu nang laking enjoy theni dewa tu nya hi sol cha polin I thu no hi khunungai chan de ho to ki kot hoi thema te ka thei po itiani sein ho chu hi cho chung ni ai ya chan no ma nom ding sei do chi ta lo he chun cho ta bang kihil no hi phati ke cha bi nei chan het nom vai la video tam ta ka sei chai sang ani ta mei dil chung chang thu ho
van tha lei tha chung chang thu ho second coming chung chang thu ho mark of the beast chung chang thu ho bon chikia ong lun ding dan thu ho ipm tio ki sei su ke tan hoi te ke changai su ke ti ka sei do no ma hi e amana chun chule damun me di la kile lu ding kilha do akhe no ko na kilha do pal thu kitana me di la kile lu ding satan tha la ko na ki ben na ding in ta san cha te lagaw galwan akipe nahi pichi satan he le se na he kp ba kai ba nga koi ka ba gam dam yaw ma chule van tham zo la jong jong le se na jong wa le jeng hin te zo zo se la ki ben do te ni di ba pathin galwan ekipiu chu hi le fsc le ka bua satan gali zo te ni di galwan ki pe nei chu chu bible han lang taw na lang da chum chum ho chu ni mu be nei ne thei na lai na bo mo ke thei na chuna ai ta hi class bang bang ka ong chi yeng ha discussion cho yo le bol he le bol na den line by line na ka hong ha je ge ilungu ba ya liu chu mi hem chu lucifer le na ne le ba hi idan ho na chu thei ga tam taw me hi patinin iti da na lucifer chu mi himum na cho ko ya mi him te ni ki pal pal ne nga thei ga aga sa am ti the hi lấy chuyện là Lucifer lam him him thế nên anh hết rồi hết hòn lâu ra chú anytime anywhere any place any tree chính không cắt bộ qua chú Lucifer là hết thấy hòn này hin ya chú Lucifer lam hello thế thì có mà cho phát hiện nên thấy gà đăng này là win đấy thấy gà đăng này hòn lăng chi này hòn hin à thì ta thấy gà yêu sao cho Lucifer là hết thấy à bằng khát bộ chú limited nào không kịp coi á chỉ nên nè họ nào lên thì họ đừng hi, cái thứ ba chú, bắt thiên nên asai bị đêm họ này, ya chú thấy cả chú chọn là chú nè lâu đừng cái tiền chú khát tiền, agar nè thâu thôi, bây giờ năm thế ama nên free will choice này họ này, bắt thiên nên nè họ hi là thì vàng chú aku đã tu bị rồi, toa giống coi em cả chú cái này lấy lâu hi, cái thì vàng chú bắt thiên nên aku đã tu rồi, chú đón hi, run sugar chém hi, cái thì vàng chú aku bắt thiên đã tu rồi, ya chú nên nộp lên nè thấy thâu thôi. Free will choice. Đây là nắp boma cái gì mình bắt chú, để chú Adam lấy hi và đừng azong, lại chú chọn sự này hin, bắt thiên oai mò đừng hiệp bốn, bắt thiên nên tham na là hòn lầu là tê tê đừng tiếng cùng cắt của cho coi thật. Sự nông thầy à coi bia thì chú aman tê tê bắt chú vì hiểm mịn mò không hiề. ít chua hin say ding mà chăm point a bon sa kia ahi su ke in a say ta bangan cho hi in trong lại ahi zong ahi in free will choice ap now hi ma dinga pathin hi ngai lut chung nung pe na i ho the now ipha thil pi ag pi pe no cho hi choice ki dim hi lang le ngai lut na pathin ki ho the lo ni ya cho adam le eve ko ma patip na koi pe nang chu pathinin ngai lut na mo mang patip nai chu na robot bangin control han lang hi le ane lo ding a sim jing le ki chai chu chu love hi the lo chu relation the lo chu chu it's a program being hi chu hi chu pathin til sim dan hi lo hi tu na chu dei lan the na pi ya chu ke e ngai lut mo mong hinam ka sim sa ten e ngai lut mo mong hinam ka sim a sim pa pathin ka hi ka thua ngai mo mong an hinam ti ben chu ama te nin vision akila ding chu poimo kin hi chu pathin sim sai hon jong le hiya chu pathin hi chu thei ga chu na apple jong hi thei ipm ka jong hi thei chu ala thei ga kha si le pa he na thei ga ati ying chu hi chu koi jinga ne hoi ni na ti chu na ne hoi na thi de ti chu ngai lut patip na hi chu it's a test of love and royal loyalty chu na ya chu adam le eve chun pathin chu ngai lu han nang angai lu pa ta be asim pa hon thu chu ngai han lang le I ta bang thu man lang le apum ni hon lo ni apum to kha hon lo di chu ewa angai lu pa hon chu angai lu ta hon lo vet sa na za la chu satan thu yo cho ngai hon na satan zo chu a loyalty a pi hon na angai lu na zo hon chu satan langa bul phu nom zo pha chu hi chi chu ani ne kha hon na hi chi sei ngai lo na pa ji a chu chon si a lai chu a thei ga ni chu abui ma cham lo mai thei chu but attitude mind relation broke ba chui cho su tan pa chui cho chon si dang la na chuna ya cho pathian thu pi banga chon hi poi mo he so pi tyo ya cho bible thwa chon hi ti be pathian thu se mong chon hi ti be ki ti satan chun thiding pathian chun thiding ati satan chun na thi lo de ti pathian thu sei chu
warning ta ta chu Satan to say chu ibya very amusing comforting hat chu thi lo ding ki ti chu na no ma no me chu Satan ni mi ha lep ngei lo he I cho hi phate ke cha het ngai in ya chu taste of loyalty he taste of love he tu nya pathi na ngai lu ta ta hi nam tu nya ne lo ding ki ho bol lo ding ki ho hi ngai lu na hi bo love hi chu taste of love ngani chu ya chu pathi ning ka cha te adam thei ding ka de ye chu athieng cha cha ne ben ti chu na ai la athieng cha cha ne ding ki tia athieng lo ne lo di ki ti ki le ka te yo I pilam kha ai gel ke tam dan je a koi su cha mam ti ki ta chu ki ho ho na chu na pathin chu mi ngai lu pathi ni a pha ne ben ti pathi ni a pha chu I pem ki he su ke chu la a si a pha lo a bu ho chang si chu nia su ba mi su mang he ti cho le koi na ta sa pathin la gao thing chen na su bu chen ke man ko su mang ne ti I pem ta sa su mang na chu thil bu ne lo si ti I kho na kha chu mi hem te hi leisi na thil bu ho a phalo ho ki ti ho ki he su ke ema bible a phalo ti ho hi ki ta san nom ki lo chu bible in sathing ati in bible in sathing lo ti o me bible in sathing lo ti ho chu I ma ki gel ki lo ema leisi a mi hem ten a thing lo ai ki se ho chu I gel ai gel thu pi ki wa ki vending dan I kil za ki chu bible a thing lo ati khat pen chu taw na ki su thing tai ti ki jing ma na Number 4 zu kani beri khaini sikhar talab ai lo le kuwa tu lai mi him ten tobacco product ai ki simu thil thing lo ho ki san jing jong hi taw nai mana la thing thai tai ti na da no ham le taw na kum som kum za mang jong lo ni chi to ta bang hi thing di lo ni cho na mi men I ki sim tho thil thing lo ho ki san ban taw na ja su thing thai lo wa au mai le ite da na bible la pathin abu ati sa kha chu taw na ja thing tai ki ti jing ha bible thwil la hi po in na bible thwili lo bi cho chi chu ei hoi ni ki sim thunga nui cho taw na ji ai man la thieng tai ki tiing chu bible thwil kha cha daw lo bi cho o ma jong lin sei tong na hin pan sat ho jong kho ai lo lo ngan hi bo cho bible chang context di lo ngan hi cho pathin in a condition nia sa thing le sabu ani khan he no a khanga chu Israel ti sanga pat na tora sanga pat na mihim te adinga apha le aphalo ani he ne ama thil sim ho chu thil sim pa ya chu a sim pa ni che thieng hin chi abu he ani ti e ya chu abu ho zo si chu taw na ji ang ki su thing ni ati khapon a thing ho yong chu taw na ji a ki su bu chum ni ati khapon ai hi tia chu pathin tu ki chip na I nei thei me me ni du le pathin tu ta mu mo na me ding ba setan ni ai hep naw nga nei in a hi lo ai pathin thu I bol lo di hi pa kai me na ki tip naw he pathin a thing lo ti ho tu la ya milim ho jing jong unholy animal ngana het unclean animal ngana het na lai cho ai ho pathin hing jing pathin thing pen ho te ki san min pathin a thing po e ti khat jong a thing lo a ki mu thei lo ki ti chu I pathin ho naw I pathin ngai lut naw hi thing lo hi ti wang ki chen ta mu do hi ni chu na I tan lungyal ngai to hi ti bin tha khul hi ti we adam le eve ko ma pathin ne hi na ti pen hi taste of love e boy nei ngai lut ta ta la ka thu sei na ngai ne ti nai ai wanga angai lut ta tan loi chi a chu lep na ni la khon na pathin angai lut lo no na lep na la la chi pi ta chon sik na kot on na tu na nang la ke chunga nat na thi na ki do na chi san nai san ki so na kot pi tui sang lin chu hung li ni ta chu le se na isu he aga chu na okay a chai na Vantil tu a chai na chun satan to hong ki sal hatha Vantil te chu leisi na Vantil gilo a hi lo le thagau phalo thagau bo kau si tin a ki he ne hi ama ho chu chini na khen chan ko a ki khan son ki un loi khat chu tu pi tan ni khwa ha do dinga mun khana ki hen den Vantil a hi win loi khat chu leisi na a dei bol the dinga kilha ong Vantil a hi be a bible chang ki bin elaya question do the chu ipidinga Vantil ong ke sal ho satanin Vantil an tui la cho isan ham khat Vantil gilo ama nu zui tam ta he ise tam ta ho chu nya ki hom khan so na kim khat chu tu a hi chi na ki hen chu chi ni ti do ham alu yong le mun khana he ki hen tang ni chu ipidinga ki hen tang a bang ki hen tang lo ti question do the a ki hen tang ho hi tlai bible chang ki pi chu isim pha do le amo hin original sin a chon se nu abula pathin to ba ding ati wa chon
Vantil ho akihen phabe khat ma kihen lo phabe khat kitya kihil kit chana jan la jong ka sei ta in hita bang ni chapong thil to ki lo je choi ivet na hile chong le china kihen kitin la ipi china leisi na chin ho chu hita bang intellectual beings ho khat dinga chu ima cha hi lo chu gerasing gamang no ya bultu theilo ngol pang chu chini ma de ti poi ti chu ai le ama bol ngola pong chi vantil gilo ho lo chi hi chi chin chu ipi de ti de ham ipi chin ham ai ho chin tam han pathina man na na isei kin tam le so piti ho cho ta bang hi chu chin satan long chu bottomless pina ki hen de thi khawal a ki hen ta ta hi lo chu satan chu thi khawa ki hen chi ma cha hi lo chu ma ding ai ma cha hi lo pi chu imayo si bol thei pa le super powerful ta being khani chu na pathina hi lo thu bo hiya leisi chunga mi hat izat ne na i cho jo si sa jong powerful ro satan chu hi chu amo ding a chin chu ma cha hi lo a ki hen ti chu i ma cha bol thei lo wa ke koi ti nai bo hi chu het di chu le vantil gi lo phabe khat ki hen a phabe khat ki la ong ki ti chu koi thui lam chi hoi lai ki la ham chong le bible chang ki pi na ti bible chang ho chu sim lo to fundamental belief khat na hi lo chu bible chang ta do win lang hi chu bible chang control phate ke cha in ta san hi hobung mi ho bul phu sa win lang na bible chang se ong chu abunga chang mi ang chu sei ke win lang ga ki sim le phakit dingai na bible chang no chun paper chun ki choi su ke di hin ai lai cha bible chang ho chu sile pele fundamental teaching khat bolova doctrinal ki bul phu na khat bolova bible chang chu phati ke cha no ta san ma sanga chu bible chang chi ma sa ding chi bible chang a pan a chu pi ki sem ti yo chu i ta san se la ngai chu na to chu ta san khat jo chu i bible chang khat to chin kil be gut ki ti chu kil hi te hi lo ding khat na mai chong le bible la satan loi ho phabe khat ki hena phabe ki la ong le ki ti chu hoi lai bible la ki mu ki khala he cho ta bang hi ta bang a chu ki lo de he ka so pi te ho jan la jong ka sei ta in muthim noya amo hi thutan na dinga reserve heti muthim ki di chi lei si di sei na in chon sit muthim chon sit ja muthim hi chi lei si hi hi chi a dinga hi amo thutan na dinga reserve a ki koi tai van pha thei ta lo hoi lai jong pha thei ta lo hi chi lei si na hi ki he na hi we ti na hi in ya chu vantil be khat hi hoi lam khat a ki na dang ho ki ha le le ti na lo hi ta bang hin ki hil po he ti we hi ta bang hin bible a zo pon hin vel sei gu vin lang i ta bang hil chik gu jo na cham bible am lo he ta bang ki hil na am lo he ti ka sei do no mai e si do ba ichi pathin til se ma ko na lung thai lo na chan chunga lungoi lo na ko na a chon si du pan chama jong Genesis chapter 6 lang i ver ba le mi him te to ki chen na cha chum chum amo domin amo hi na kalwala a boundary hin khala hin kho khala lam chum chuma panin la ho chu pathin in a hen ta ngai azo azo vantil lo chi cheng long ki cheng ta poi ti cho na ele to azo vantil le mi mo ki cheng a sei ki ta cho om nan chu vantil gi lo hi vantil po ho to hin om ai nau ki bang ta lo ta bang a sei ro gut ki cho hi chi lai ta chu ka si very inconsistent teaching hi cho chi ya chu pastor pun nong na teaching oi ve phajat min lang ho bung ho ipiti hil phat thiam ti hi e het ungai azo nong ka sei tan vantil ho jinei lo ki cheng lo hina ti chu every angel sa hup ngai cho ai chu vantil gi lo he ho jong they are once an angels to ajong alim melu ki khel di lo pi cho but alung thimu ki khel hi bo cho nang le ke to ajong mi chon phale mi chon soi lung ilimi melu ki khel di lo pi ki bang su ki mi su ke chu is the ma angels jong so angels ji ngai ahin la pathin do ma pathin do lo ti thu mai me ya chu vantil ho jinei poi genderless hi na tia hi le chun abon chawai chong cho hi a hi ain la amoy mihim te study bol wa pathini mihim te lust desire khat aphala ma nei thini ne api kha chomon a hi lolam ta man cha na mihim te lep na zo ani in genesis bungup na pathin cha pale mihim chanu te ne ti van ti le mihim ki cheng ta nan sei ki chun na teaching very inconsistent and show ki leitan hi ta bang che na ho bung mi tam pa alung wa ya na hin thana ji hi a chu thuil ki dang dang ma le azok thu thu wal alam vai thi lam vai pe yeng a ke ma sa ke nu kha ki pang ning na hi cho bung la ho hi dena danger hu cho ai ita san naw ki chi thei loi ki ta bang hin thu hil po hi ti ve ti hi avia vela
ikitip nom naw le pakai mena ikitip nom naw in Vantil ho chu a hi naw chu genderless kicheng thei kicheng ngei lo procreate bol ngei lo hina tia la chun hi chi chu Bible hil dan chu na tin pi ai la chun na din pi nga hi in ada nga chalai mona ga jinei kit le kicheng kit ni tama na sei le kit chu ei le ei ki kil he mei bo e ti chu ka sei do no ma in chi chu he hi ta banga hi iti chung hoi umji hin na cho hi het thim the na di je o ka dei ja chu tu ni chi video he kan bo le di dia pastor on hu hi mi tam ta ngai sang ni in mi tam ta kin jong kan yaw pa na ka hin ngai sang jing mi khat nei a hin la na sei mi ngai sang ni to tu na hi na sei jo siu hi impact anya ni chu na video jong viral jing ji chu thu na sei wai le ya chu thu di hi sei bilang thu di he thiam ta ve chu igam sung chan ya sim pa iding ham na pathian thu ni pi sem ti pa hi nongon hin phung le jeng kyon ka sei sang wa min na thu la zo na lai di cho aya chu tu nai mi pi ho jong lungyang ngai to hi ti bin Bible in chi se ya chu ting tal hi chalaya chi hi la khulaya chi hil kit na hi tai ki kal no ho chu veo win lang hi ta bang thui lo hi ta san jing diu ham ta san ipiti lungyal thulu na kha isim diu ham mi pi ho khona ki ngam he ye chu vanti ro thui se wa deilan na theina anei ve tiu chu hi zama cha pathi ni mi him te jong deilan theina pi tu nya Bible thul di ta ho thu se la du ham ai wa nga khat ve le chlai thu se khat ve le chlanga thu se ki na khat ve li chi hi poi ta khat ve le a hi lo sa kha cha hi ti cha kit ta banga thui lo iki san san na lai diu ham mi pi ho pathi ni lung thim wa het na thet thim na ai pi han lang thu di pen he thim thei ding in pathi ni ai ko mu jing ta hon di chu ka tip na hi e adang chen si ti ham ibham tua satan lungju hi now john se hi now which category asi si chu tu ai na lai chila sanga hele lagau ki lo lagau palo yong satan chila hi we abon chawa to ai functional hi we anum lo bol hi we ama wang amo sanga thil si bol zo ka borderline khel ho chu pathin na khel sa nom lo ja amo chu tu pi tan na dinga ki hen tang a ki koi he ti hi Bible thim ho lai dan tiga sei son we hi pathirin khut khat chu achom le khana a boundary khel lo denga a hen tu ma adang kha chode dinal ha the ki ti mo mong chuna ngai tu mo mong tu setan mil hem pa in adei vangam alut kit thein lo diwa boundary khel ta no le si ko na hichi vangama ko na skin no lai tai ti cho hichi kal wala chu setan o mun chu a bi bia ki hen a kyop khan na le ipha a ki hen a mun chom bia phe a ki hen nau thu hoi la ki zil mo mo ham ti hoi lung donum ta hin ya cha ve vel ka sei ta in hi ta bang ho cho Bible thui lai po in i cho hi iki han thiam dingo thwil ti chui pia thwil di lo chui piam ti o hi phade ke cha mi pi hoi lung na wa na nei thin na iki hil diu dei sa ta zalang ki sei Vantil gilo ho chu chi lai si na ki hen su ke ki hen ti ting ta la khawa ki hen na sungkul kha ki koi ti nai lo hi chi lai si mo ki hen na mu ne ya thi mo chana ya chu chi lai si satan lit na mun satan vai hom mun iti na jiu chi chong hi ya chu satan na mun na chu mi him te o kha hi ta je wa chu pathian cha pa chu hi chi nang le ke hu yo dinga chunga satan in vai hom khuman lang jong le ama thani na nuya ithi dan lo ni wa krista thani na nuya galzon ai chan thina man hu ina lampi hung do pi wi ko le chi hu ina lampi ki do chan chu tu nya hi satan galzon a lampi pathinin tha na pi di he ti chu ki chen ta tu nai mu do hin mi pi zo sin ilung thimba lungkot hong pumin pathin thutia het thiam so ke thenin kyoni tibin I pastor pu jong bol thei cha het na thei chana sei kin jong adi poi adi momong poi a khutia khati ta sei sit na theya ka sei sit ku ei po in hiti zo hin pathin thu hi het chin be lo han ti pa chu I pe ha mi pi lung kyon na ding le a thu di thu ta pa Bible in pi sem ti pa chi mu do then ya hong ki sei in tam zo hong ki sei ngei dan hong ki sei ro si ngan hi amo ngei dan ngan hi Bible a kha cha sim do ding lo he Bible a in sim do na diu ho chu fundamental teaching khat ki hi ta wai le Bible phate ki cha present bola ki hil ngai in to cha Bible present bol na ki hil na jong hi po in ta san lung pi ha ki sim la Bible chang chi chi a ki pe ki ti khat chuna hi ta bang chu fundamental ki hil na ding khat na ding awang chu class thing lo khat in ka gel in koi ta ke cha ki hil na hi biblical rooted a hi na ding ai ikitha hi lungai ti wang hi hoi ta ka sei do no mai e
vantil tu do le very simple hin la chu di da eschatology even chung chang ikil no khu even ai le ka den ha sa ji he tam ta hi lai na umam liu ji bible sei lo be ngan ki se ana 7 years tribulation ki to ho bung gu thima ki lamang ding ki to ho ai lo wa hi le michael engala sa ding ki to lord do khang ding ki to ho na hoi lai ham hi cho ta bang hi bible la ko na kihilna abi bi akhan na ding ki mo lo he i cho ta bang bible sei hilo top jing he ka so pi ho abon cha kia first awakening lai ho chating ta le 15 16 century khang lai ho Scottfield teaching hoa ko na choi hung ki pan ngani atam zo hi jesuit hoina bon chakia drafted a hin bol do ngan kil na ngan hong hi adi dia ewa evangelical la hung men than na hi tabang ni pe ha leisit khunung thu dol ki hil na rapture ki ti ho anu apa ki hol moding len na crash ding airplane ho crash ding hi cho tabang ho i za chum chuma kil na hung ho hina atam zo defan holoi Vantil Tim lehe kiti holoi Michael Scottfield lekhabu kiti ho hi chho ta bunga ko na hi ihin zil do wa hi ta bang khunung thuai seven bible a kil kha cham lo hi novels book nga ko na hong kun ngan in hi ta bang hi bible a ko na kil na am lo hi le ti ka sei do no min antichrist roman church a hi ti ki chen ta bible a sei pai sel mang na dinga jesuit ho policy gun ngan theory he choi bible in antichrist ki chin ta hi le ding tale pathin dowa hobunga ki pathin sapa hi chinu hi a he ti ki chen ta bible in bon se ke explicit ta na asai chen sane ai wangi cho jo si sial mang na dinga hi mi pi su lung mat na ding ai theology ai satan ki chi ma hi chain man cha chu roman church sung hi pe ya chu rome church in ta san sunga eschatology even zo si adi da daniel revelation prophecy zo si ai lo lam ta sial mang na dinga hi bible a hi 7 years tribulation kiti ho sting ta le khunung ting le arab charjo til antichrist hong panning ti ho tabang kihil no he ain phu do in it's a very very sneaky teaching diabolical in hi choi he thim lo wai le bible tu say ta da na india now jong akuma za za wa li ta chu bible tu say khat chai lo hi ti ka say do no men ya chu hai ti ke cha ita san now hi mi thim mi ching sting tal ho bung lam ka igel tha wa igil tha jing de hi ti ka say do no ma hi hi chu tu nya pastor kun vantil thu chung chang thwa ko na in sei do phan kha nong in ada hi question answer ngan tam ta ong ta in hi chan chu vantil thu sei na cho hi in hi chan chu kin nang tu na kain sei do no min tin i sei na wa sei hil tam ta jong min tin hen lang jong i sei do sun ho hi pathim pa thei bu pi taw han lang ta sa le lagaw lama mabana pathin thuwa kibul phu na di ta kal se na inei be thein in pathim pa thei bu pi taw han